Alamutuda no kota moenere kia judo ngota e pilotulo ka kerono ka korko distalo bukedia e balabe Akoriok kese koto Abongor agwele Ebolia araiti e koto sikesi odomutamio kwa kolo ipolo kolusek usoda e siki ikoro koto mapak ai chapada koto mapa Papani ko polo na ote sandi alipokoko yorsa bakare buluga bikoriona ko Abongor ke kulinya mana alipoko so na kona ya wana kule bigi kule kimbo le papo wanyebi alipokoro mo tena tanya mjani ko nyama bale ko fidi ndi sukili kule je Ebolia alipoko alabada fertilizer treba la gira sintoma kujibu nyemera asiti ade mina wani akuru kwenye mambore mama misiri ya bosto yo James Richard Omoding le lo monito temulo abukedia lipitebe kota yaito ka krono ka korko districta Abongor chalo ichuti kwapunge na isiana kinitunga a krono e kamera keda kur Aitosom Ebolia kote ngoti tunga no soma ete agriculture opota isiana kinitunga tetere tungi dumneta kuruna bait nara ko pane sio ni rei ni neta ai bue bu askuruna mam busakine konyere rebute fertilizer le pera ngara kinitunga diko na isiana kinitunga so titunga kurune e jara meda to ma le pera ta meda ka ngara kinikanya tene jeje utun la lupoko kona itu kore dituna amo jonga ta lupoko e kurese capital ngol ni espero ya golte fertilizers nara ko lupoko ne kurese fertilizers bua kija fertilizer plot lo peja ilo pejo kuna ipiri dai meda unjo bore bua kijo toma plot ne dite otoma bulera ne pani ngara kinijo Onye jono koda na ponle cholong elusi wana tuta village akuro temulo bukedia tacha webe parasiano amusune yota songa kuri era no amusune abongo yi no yada kopana mamebe bole otoma yotoma musirin so dum do yobo ne be e population la lolo mambe pudo skeda lo kolo dum yobo ye mina samusini kola yen ko yedo parasiano emineto na ruto ribore kisukunyi kinibo ne peneni apode kwa maunu sikwani nyamra do ikotai do jaundo sekero toma lupoko e pana rekolo apugan opero ribara insuare nga tunga dalo Akoriok kwapi irari cheboro insuade tejo kati biana motoka ne biro rane abu amoto no are tunga lepo koje it was kwape jar insurance opona watacha kenai are ko je pone wara tacha ko da in case bu bera chepa ka kolong ne mudari nyama ne ngare ndi tunga da untu bi insuade ido Mario na magoraisu ojaida tomada tuntu benna baka farmers choice aido ndo kede musigi tacha webe ejasi do kwani ke lude patana luda da tu kesa itemokin kanuka kore ko kere ko districta ekiridi leje akini jo aibar akespolo beja Aitosomanes e fertilizer anaira yanesi fertilizer no traida arama meje fertilizer ne baka e panda power Aitosom jonesi aira yanesi do da oja iranesi ebet jo kurebeja purukula kijane purukula kino neslo the water urea kideja bone bakai e kind of plus nesa jokuna anu aitana ni soda nesa lomo do oda kiri kuna lomo no ebet ja isika kinesi to mapara sha to mona ngon kidekia ne bakai poslim anu aitije kuntumon ne bakai amewom e posli monyala tejo kide fertilizer ne baka gatiti TV Dried Opus TV East Kobukedia District